Ovdje nema. U džami imamo ravnanje safova. Znate, imam se okrene pa poravna lijepo safove, da se zbiju i poravnaju safovi. Ovdje jedino da kažemo pogasite mobilne telefone i cigare normalno. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد. Neka je najiskrenija zahvala uzvišenom gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, stvoritelju svega postojećeg, na svim blagodatima i ni'metima koje podari čovječanstvo općenito, a nama pravovjernima posebno. Neka je najpotpuniji salavat i salam na najodabranijeg Božijeg roba i Allahova dželle šanuhu milenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na njegove drugove, na sve poslanike prije njega, kao i na sve pravovjerne koji ga budu slijedili do sudnjeg dana. Amin. Poštovana braćo, uvažene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Prije svega želim vam kratko reći da je naša današnja tema, obzirom na to da smo prošlog puta, ako se sjećate, a nadam se da se sjećate, da smo govorili o toj odlučnosti u našem životu, o tome koliko čovjek može za kratko vrijeme postići u svom životu ako to doista hoće i ako ima čvrstu odlučnost kod sebe i ako u tome se ne koleba. Normalno i ako napravi pravi izbor. Zbog toga današnja naša tema je kao dodatak, nastavak onoga što smo prošlog puta govorili, koja nužno proističe iz te ispravne odluke, a to je
teoba, odnosno pokajanje, odnosno vraćanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Vidite, poštovana braćo i uvažene sestre, Allah dželešanuhu je u insanu kao njegovom stvorenju sazdao raznorazna svojstva, prirodna, i ta su svojstva prirodna. Apsolutno nije ni sramota, niti je ružno da se primete ta svojstva, da ih imamo kod sebe. Međutim, Allah nam je samo naredio da ta naša svojstva neka, da što više izgrađujemo kod sebe, a druga da malo korigujemo i da ih uokvirimo, u okvirima dozvoljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedno od prirodnih naših svojstava jeste i to svojstvo pogrešivosti koje nužno proističe iz jedne naše prirodne osobine kako nas je Allah sazdao, a ta osobina je što smo manjkavih, nepotpunih svojstava osobina svih. Pa Allah subhanahu wa ta'ala nije nam dao ni potpun vid, ni potpun sluh, ni potpun razum, već nam je od svega toga dao procenat. Dao nam je nekoliko koliko je htio kome od nas. Nužno iz toga proističe da će i naši postupci biti manjkavi, da ćemo imati grešaka, da ćemo imati propusta, da ćemo kad pogriješiti, nekada svjesno, a nekada nesvjesno. To je upravo ono što Resulullah sallallahu alaihi ve sellem i konstatuje u jednom svom hadisu kada kaže: Kullu bani Adama khata'un wa khairul khata'ine tawabun. Svi potomci Ademovi su grešnici. Svi potomci Ademovi su grešnici. Ali su najbolji grešnici koji? Oni koji se najviše kaju. Oni koji najviše čine teobu Allahu subhanahu wa ta'ala. Vidite, poštovana braćo i uvažene sestre, kad ne bi bilo ovog našeg svojstva pogrešivosti, kako bi se ostvarila i kako bi se na nas odnosila ta Božja imena, a Allah ima među svojim lijepim imenima, znate, ima i gafiru zemb, i qabilu teub, i gafar, i gafur. Onaj koji neizmjerno prašta, onaj koji prima teubu, onaj koji prašta grije, onaj koji je neizmjerno samilostan. Sve su to Božja lijepa imena. Da mi nismo pogrešili, da nas Allah nije stvorio u takvoj prirodi, kome bi to Allah subhanahu wa ta'ala praštao grije? Kome bi to Allah dželešanuhu primao teobu? Nego je nužno, shodno Božjim svojstvima, kako je Allah dželešanuhu oduvijek i zauvijek takvih svojstava i takvih svojih lijepih imena i osobina, nužno je iz toga moralo da protekne da nas Allah dželešanuhu stvori nepotpune, manjkave, kako bismo se borili sa samima sobom i sa društvom u kome se nalazimo, borili, kažem, zahaj znači. I na tom putu sigurno će biti posrtaja i sigurno će biti propusta i grešaka, ali kako bismo se nakon toga njemu vraćali, teobom učinili i njega jednog i jedinog molili za oprost i njemu jednom jedinom na seždu padali. To Allah subhanahu wa ta'ala hoće od nas. Sad će neko reći, pa dobro, gdje je razlika onda između onih koji griješe i onih koji ne griješe, odnosno između vjernika i nevjernika? Razlika je u sljedećem, braću. Što onaj koji nije prihvatio Allaha subhanahu wa ta'ala za svog gospodara i koji nije povjerovao, on se ne libi grijeha, on čak to ni ne smatra grijehom. On se upušta u sva uživanja koja mu donose makar minimum bilo koje slasti, ovo svjetske svakako. Dok onaj koji je povjerovao, njegovo svojstvo jeste pogrešivost, međutim on se bori sa sobom, on stalno ulaže truda, napora da ne pogriješi. Pa kada se desi greška njegova, ona je nenamjerna u većini slučajeva. U većini slučajeva nenamjerna. A kada se desi i namjerno, onda ga griže puno savjest i žali zbog te greške koju je počinio i odmah se vraća svome gospodaru i moli: Gospodaru, ja sam počinio grije, napravio sam prijestup, okliznula mi se noga, molim tebe i jednog jedinog da mi prihvatiš ovu moju teobu, moje pokajanje i da mi oprostiš taj grije. Dok ona prva kategorija, oni apsolutno se ne sustežu od grijeha, već to čak ni ne smatraju grijesima. Tu je velika razlika. Jedni griješe, čine zlodjela svjesno, namjerno i u što većem broju, a drugi se sustežu i kada desi se da se okliznu i počine neki grije, oni žale zbog toga i nakon toga istog momenta